Bag nga bigat tayo nga rod amin kakabsat. So nagbiyahe nakmanan nga rod nga paawid. Tapno pan tayo agsida. Iti dinengdeng ijay balay. Dagiti masida dito yung norte. Kaya puro mat na mamaga. Kayat ko iti agbabasa. Gapo nga rod ta dati bagyo na makita yung nga tuloy-tuloy iti panagtudo na. Kaya't gapuanan dayta. Kaya nagkaroon kami nga rod iti ubog dito yung mayusan mi. Ket, gapo-garo diti kinapintas ko, nagadumagargarik na babaro. Maag tuloy-tuloy nga talaga iti panagtudo na, kaya talaga nga naubog da ito yung payas mi. Ket, dito kami nga agdigdigos, ubing kami, pailaeng. Iso nga, mapantay garo di jay, tapantay mga la iti pariya, nga dineng-dingen tayo, ngamin mamis ko da ito nga si Daen. Umay kayo nagbayag-bayag kayo, men. Nasa mek garo iti dalanan tayo, gapuanan taawan iti dala tayo nga buneng. Ngamen no, dati dalak nga buneng, amok, masugat nakmanen. Ang kay ngagdanag, awan iti uleg dito yung ngamin at dadapay lang trabaho da ita. Kasi, di jay dapay production floor. Mamis ko garod manin iti umuli-uli ti bantay nga iso iti trabaho kedi. Iso nga, deserve ko iti mabannog ita as in addition with my exercise. Entayan! Saan lang nga rod nga pariya iti maala dito yung bantay na diket at dapat yung pag-alalaki dito marunggay. Nalang tunganod ba rin, dagiti pariya iti bantay, takanayon da nga masibsibugan. Iso nga, amam nga haggard ka, amumon, awan sibog mo no kasta. Sana all masibsibugan, paranas po. Iti kinaag pa iso nakakabsat, kaya kaya't ko pa agsisida iti bulbulong kay sagsida dagiti karani, kasjay, ngamin, amok nga to ti benefits nga maited na kanyak ka dito. Iso nga na makita yung kakabsat kat hanak mapapandag iti Jollibee kasjay no agsidanak man iti kasjay so agpaminsan laeng ngamin amok nga at dadagiti disadvantage na no agsidanak ka dagiti na iimas. Ken mahisapay abantigatang ko kakabsat agpatingganak lang iti bulbulong. Duak garo dito kabsat ko tata nga mga alad gitoy nga dinengdeng tapno adda iti pangal daw mi. Di ba yung makita yung naglalang token nakataduhan ng tugtugo? O, di ba? Perfect! 100 days ng isang baklak mapagpanggap! O, di ba nagpinta sa kang kayo magargari dita? Kabayatan iti panagkulkultong ko garod iti paraya ko nakapidotak cellphone! Alo! So, istot ka kabsat, adudetan. Actually, amin nga sida, deta amin inlak aman milang di karuba. Kasi makasidsida ka no, di ba? Kasungsungpot kami. So, intayon, bumaba tayo. Yung oradyo gawin tayo. Nasabak na talaga dita, guys. Kasi nata ormot yun. Ano, joke lang. Gusto natin yung video, intayon. Bye for now!